Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi October ni kwa hania thlir tu le ngai thatu te du sakna chibai kan buk thau a chau voin chu thulomam tak mai report tur kan nai ta President Donald Trump an in dona ti top na tur le mitang throi kir hani thaina tura Gaza peace plan point som ni zat mai harom hana first phase bi katan ram thum zat mai in biak na hanai nuwa Israel-Hamas chuan inremna thuthlunga mingzia hanram tita ane inremna tan hian kongbum bo tak mai anzoa President Donald Trump an inremna siam na ta na point som ni zat mai ruam man na asiam jinga atho khatna first phase big chau pom ani ringot po hi mi puite hanlom hlea mun thrang US President Donald Trump chu hun harsa takara po remna siam tu ani angeya Nobel Peace Prize lan turin nasa takin mi puiten anau puitamek bok ane amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole abul thum dau hlaka tangin Israel-Hamas inramna thuthung hi han report tang nimin tlai lampanga chanchin thar kan ron ti chuan nu deuh loka khan the Times of Israel chuan Hamas firfiak polten mikhren tanena in thleng ton tur Palestine mi Israel tanin atang mek te Chwazalen tura an put list chu Israel kuta an hlanani ti anon reporta heng Chwazalen tura an put jinga hian Israel poi khoina lian tak tak nei dam chunga tang tura Israelin an chung thu alo rel to Israel tanin atang mek te antela heiba ka hian firfiaka chet na thil chi rang telvele chung ne na in kung kaina nei te po Chwazalen turin an put bok ani heng jinga hian nimin lam chanchin thara kanron report to Palestine ramdin tura malatule poi khoina lian tak taka in nam hoina nei fata leader Marwan Barghouti po hatelani ti an report bok ngane heti role hian Hamas senior official taher nunu chuan mitang in thlengton tura romana jongjong chu pei fel ani towa mase chumi tilhoting tur chuan Israel sipaite Gaza tanga anin hudo dan tur chungchanga hian inremna siam fel thei alani lawani ati phase 1 chunga tilhotlin turjinga hian mitang in thlengton le Israel sipaite Gaza tanga anin hudo dan tur chungchang hi point poimo ber panni ani tichon President Donald Trump Gaza peace plan chungchanga kalpui mek chu han tho mare tawangwanga India taima nizan zanlai vela khan Israel Channel 12 chuan Indo ti topna tur US plan chu ahlotlin na kan hai to hlea Hamas chuan an mikhren mek ta jinga ladam ngei nian khriat mi somni te list chu Israel nena an hlanani ti an report lea Hamas lamin mikhren an lakol zongjong hi an vain somli le pariat ani tichon Israel chuan heng mikhren zongjong jinga somni le paruk ta chu an thitoni ti an lo confirm to ani Hamas hoten ladam ngei nian khriat lisan pek hi somni ania tichon li satang hian alandan chuan Israelin an thini ti an la confirm lo mikhren jinga mi pani chu thian omni in alang tabok ani hetianga thil than khatte chinfel chho ani mek lai hian harsat na haronom le ta chu thil lowam thaina chan chu nimin lama kanron report tak Palestinian Islamic Jihad hote kha hania Israel official ta chuan CNN nena mikhren jinga thito jongjong hi an vain an lakir vek thailo mai thani ti an soilanga achan chu heng jinga thren khat telaka hian Hamas hian thunai na hanai lowa Israel anwaman tiratang khan Palestinian Islamic Jihad kuta hanom mane tichuan an thi nuwa an mani hrengbat tu PIJ te hian an ruang hi da thalawin awm na chin po hriat lo an nei nual niin han soibok ane chung ruang ta chu Hamas official ten an soida nai nang lo nuala official thren khat ten pasari tanga pakwa vel an nin ringa thren khat chuan soma tanga sompanga niin an ren thu han soibok ane tichuan Israel kuta an hlan thailo hi engza chiange an ni don ti chu achiang thei talawa nikum lama khan ceasefire le hostage release deal chungchanga in biak na han nei lain Israel Prime Minister office chuan Hamas hian mithiruang ta chu anom na chin an threvek lawani ti an lo soito ane mase mikhren jinga ladam jongjong terot chu hlan kimvek thei an bei sei thung ane hetiang kara hian nizan zanlaya pel nuwa khan Sky News Arabia chuan Egyptian mediator te Qatar mediator tele Turkey mediator tan hena tanga kan thudon dan chuan
US President Donald Trump chuan he inremna thutlung chungchanga hian har satna engpo om sela nakinala chinfel thaile engtika ma chinfel thei to lo turte po aw mai thaya ma se Gaza deal hi arang thiang ber pom turin na takin alelam lelam Hamas le Israel hi anora mediator te po anin biak puina man mo taka kalpui turin na takin anor bokane anti tichuan chutianga pressure na tak mai han vaya han don tak veka wang hian Arab ram pathum mediator te hian Gaza deal pom tur hian hun tiam chin anaita Israel-Hamas nena hian Gaza peace plana atho khatna first phase chin big chu Israel-Hamas hian zirtop na jing thlengin pom thaina hun an nei ni ti an hretir ta hane chu hun tiam chin khau tak mai ultimatum chu engwangin nge Arab mediator te hena tang hian Israelin adon ti chu Israel chu an a hrethiam lo hlea achan chu an mani a in Hamas firfiak pol ta chu Arab mediator te hian an du sakzo kani tin The Times of Israel chu an report tani masa heti chung hian Israel chuan mitang in thleng ton na chu rang taka a thlen an du ni ti an tilang thung ani tichuan hemi hnuloka hian US President Donald Trump chuan White House a dining room atangin media te hnena thucha asoya Gaza in dona ti top thaina tur dil thar siam hun chu an hnai to hleni ti asoya inremna siam ani chuan tunkar chung hian Middle East sa azin hal donani ti apuang bok ani masa heta hian Hamas ten in biaknan kalpui dana lungoi lo na nei ti alang chiang viawa President Trump chuan negotiator ropui tak tak tim kan naya vandoi thak takin ale lampo negotiator ropui tak tak an ni hati The Washington Post chuan President Trump hian Hamas lamin in biak na hanor dana hian lungoi lo na hanai ti chianga mase man mo taka peace deal hi first phase bikatana sign thoi tura ha du wangin chung lungoi lo na wanga ti khotlai chu adu lo ni in a hriatani hanti tichuan Trump chuan White House atang hian kanin biak nun bera chuan Hamas nen kanin bia Israel nen anin biak na po akal tlong thalhe ni in a hriata first phase satan bika inremna thuthung hi tunkar pathiania hian Seinfeld thei kabeisaya inrinnia po ani jok mai thei bokane hati tichuan hetianga White House dining room atanga media te hnena thucha asoi mek lai hian ruma hian US Secretary of State Marco Rubio chu lekha them kengin haron luthut maya alekha ken hi President Donald Trump hnena apea tichuan hele kha en chung hian Secretary of State chuan Middle East sa inremna atheng donani ti ziak na min pechia min ma mo thoi donani ti po heta hian a in ziak langani hati tichuan Middle East sa boina chinfel na tur masaberatan rang takin Middle East kapan angai dona min ma mo donani ti lekha hian a in ziak ani hati bok tichuan athu soiba ka hian The Times of Israel chuan US Secretary of State Marco Rubio an lekha ape ka hian President Trump nena social media aposa first phase satana inremna thuthung chu apom puyani ti apos nuwa Gaza deal chu apuang thayang ti a inzia kane hantipok India taima chuan hetianga thilathlen hun hi tukin jingdar thumarik ma dewane tichuan President Donald Trump hian jingdar li le minutes som ni pakhata heti hian truth social a haron posta alelam lelam Israel le Hamas ten kan peace plana a face khatna chu nem ngetin mingan jian han ve ni ti kapong thaita hi kain chuang hleni hatia tichuan hei hi mikhren jongjong te chuazalen thuai ani to donani tina nia chutiang bok chuan Israel sipai te chu remna nget tak le hunrai tak dai tur hi halo thlen thaina turin first phase satana halo pom ve to line na Israel sipai jongjong chu hanin hnu kirdon ti na hani bokani ati tichuan hei ne na in kung kaina nei jongjong te chu dik takin enkol chun zom aniang hei hi Arab le Muslim world te Israel le achevel nam jongjong te United States of America tan te niropui tak ania chut lok thiam phak lo khopa he even ropui tak mai lo thlengta hi alo thlen thaina tura min tho pui tu khata te Egypt le Turkey tanga mediator te chunga lom thu ka soyani remna siam tu te chu mal sominom ro satiin atopa hian Donald J. Trump United States of America President tin ahminga ziak bok ani tichuan hemin hulok jingdarli le minute somli pathuma khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Twitter X lampanga postron siamin pathian tranpuina in mikhren jongjong te anina hroi kir ani donani ati inremna tlon tling chu la sign lo masala US President Donald Trump Gaza peace plan point som ni asiama kalpui masak ber tur first phase bika inremna ansiamta
Israel mi puiten an ha hel mi khren jong te Israel ku ta hlan hun chu alo thleng hnai ta hlea White House chuan tukin daru karik ma deu khan President Donald Trump thalak chu the peace president tin an ron tar chok takul mai bok ani ti chon Gaza peace plan first phase an pomta ka hian engchin nge a huam ti han soi chiang lokila pakhatna chuan ceasefire deal in ka haina thuthung hani dona voin lama chanchin kanbot sailai hian engchan chiang nge in ka haina thuthung hi siamani don ti ro chu chiang takin hriat thei alani rilo ani ti chona point ni na mitang in thlengton na ani dona Hamas sovin Israel mi an khren jong a thile adam tenen Palestine mi Israel tanin atang engemazat te in thlengton ani dona ti chona point thumna chu Israel sipai te Gaza tanga in nu dona ani dona he withdrawal process kalpui dan tur hi full withdrawal anti azawaya in nu donang chu ani cheri don lawa partial withdrawal antia Israel sipai Gaza o mek ta chu mun engemazat tatangin ani nuk do kanga mase mun poimo big engemazat strategic point anti tangtain Israel sipai ta chuan in nu dona anla kalpui ri don lo ani ti chuan he in nu dona hi Israel-Hamas sin Gaza peace plan first phase an pom thu puan zar ani tanga darkar samni pali chunga kalpui tur ani bok ani Israel sipai le ral thuam engza chiang nge nu do ani dona khoi mun atangin nge nu do ani don ti ro chu chanchin kan buat sailai hian hriat thei alani rilo ani mase hriat tur poimo chu Israel-Hamas sian inremna thuthung point jong hi hanla pom lawa first phase bi katan chau pom ania ti chon point poimo tak le aki poimo berber ta chu tuna hian pom malani lo ani chung ta chu hatop lama ron soilan kan tumanga ti chon Israel-Hamas in first phase bi katana inremna han siam thaita ka wang hian Palestine mi puitam tak ten Gaza alom na hunan manga heti rol hian Israela po mi puitam tak te lomin an awa then khat chu an loma wanga an bianga mi tuiluang zoi in an trap bok ani President Donald Trump tan chuan diplomatic lampanga hlotlin na achievement ro pui tak ani ti chuan first phase bi katana peace agreement an pomta ka hian Israel mi athile adam te pop Hamas hoten an khren jong chu hedil hi pom ani tanga darkar somsari pani chungin Israel kuta hlan kim vek man turani dona heiba ka hian Palestinian prisoners sangkhat jasari zat mai Israel tanin atangin darkar somsari pani chung hian in thlengtona in hlan kim vek man turin beisai ani bok ani ti chon Donald Trump chungchanga hian hanlut lok taila he peace agreement siam thoi tura man motaka president hian Arab mediator tele Israel-Hamas ayo negotiation team te nataka hanor chan le pressure sang tak apek chan hi Nobel Peace Prize dong turin hun alana yani anti tuntha October thachung hian Nobel Prize winner tahi puan chho animeka October ni sari khan physics lampanga thiamna bik nei Nobel Prize dong tur ta chu than an lo ni towa ti chuan tu October ni riata khan chemistry lampanga thiamna bik nei choi moina dong tur ta chu puan jar an lo ni to boka thujiak le literature lampang khrim kai noya Nobel Prize winner tur hi voin hian puan jar ani dona ti chuan nak tu zirtop ni October ni soma hian remna le muan na thlen tu le siam na konga choi moina sangber Nobel Peace Prize dong tu tur hi puan jar ani don bok kane ti chuan heng hi kanhan soina chan chu President Donald Trump hian ram tam tak tein kara in remna kalosiam toa chuwang chuan Nobel Peace Prize winner ni na hi aphu ni ti alo soilang pho toa kan chan chin thara kan ron report tong khan French President Emmanuel Macron chuan in remna hi asiam pui thayani chuan Nobel Peace Prize winner tan hian French chuan athop dona heiba ka hian midang te poi nan pom thaina turin tran an la dona ni ti alo soi to bok ani ti chuan tu kin lampanga in remna thung siam ani ti han ponjar nu loka hian Israel mi pui te aw la langsar tak mai chu President Donald Trump hi Nobel Peace Prize winner ani ti ania Norwegian Nobel Committee Oslo hian US President somlile pasari na Donald Trump hi Nobel Peace Prize dong turin an thang turani hanti Donald Trump hi Nobel Peace Prize winner ani amti chu Nobel Peace Prize 2025 puanjar hun tur India taima naktu October ni som chonhudar ni le minute som thuma ahriat thei bei sai phot maitang ramdanga tanga kan video lo thir tu te tan Nobel Peace Prize winner an puan hun tur hi Central European Summer Time chomhadar som pakhat ani don ani engponi se helam chu handu tok photila
Tel Aviv khopuya hospital zongjong te chu Israel kuta mikhren an hlan te lodong song turin hanin buat sai meka Palestine thlop tu Al Jazeera chuan report an pek danin Hamas le Israel te hian first phase satan inremna thuthlung chu pomveve to ma sela ngai danin ang lo inrem lo na lian tak tak an la nei ani hanti chuwang chuan Gaza peace plan kaltlang puivek tur ro hi chuan harsana tam tak alom dona Al Jazeera senior political analyst Marwan Bisara chuan in biak na hi ala boy hleni ti soin first phase bikatana in biak na ro hi chu akal thraleang in ha soi thayanga mase hein biak na hian sticking point antimaya Gaza peace plan pumpui hlotin thaina tur le in do ti to plan na tur poimo tak tak mai chu Israel le Hamas ngai dan inang lo tam tak hauma in rem na chunga chuan an siam thailo ati he peace plan a han soyang chuan Hamas hian an mikhren zongjong te an chuazalan vek nuwa in dona chu atop zui ngal turania mase Israel chuan chu ani thailowa Hamas hian an ral thuam ten tuna Hamas ral thuam zongjong nuai boral vek ani malo chuan in dona hi atop don lo an ti ni ati Associated Press le The Guardian ten report an pek dan chuan Hamas le Israel in Gaza peace plan an pom thai dan hi thilin percent tak ania Gaza Israel sipayom mek te in nudona pum hlum full withdrawal chu kalpui turin Israel chu alain pailawa heti rol hian rang taka in nukdok vek turin Hamas chuan an phut thung ane haibaka hian Hamas disarmament tanti Hamas ho ral thuam ti bo vek na chu tun thleng hian Hamas chuan an lapom thailo boka in do top nuwa Gaza op dan tur chungchanga le security kalpui dan tur chungchanga te plana hanjiala nang hian Hamas chuan an pom thailo boka Tichuan Israel sipai tren khat te in nudona le mitang in thleng ton te zofel ani nuai mo zofel ani ma poin ama peace deal an lo siam to le ceasefire agreement an lo sign to te a hlo chamang bok khan tuntruma po hian in remna thuthlung hi thil ho te wanga ke chia in dona chu an chun zom le mayangem ti hi lo thona lian tak le zona poimo tak awmeka heng chungchanga hian Israel le Hamas ngai dan hi inang lo satlia po ani lawa thilin percent tak vekani tin an report bok ani tichuan ni min le ni jan lampanga te in biak na han nei mek lai po hian in dona chu chun zom alani ranga Israel chuan Hamas ho ral thuam dana mun le an tombuk te an khoyani ti an soya Gaza Health Ministry chuan Gaza mun tranga Israel sipai ta chet na air strike lom tak tak mai ha thlenga Haivang hian Gaza peace plan puan zar ani ma thleng khan Palestinian mi pariatin nunnan chana mi somruk le pakhat lai mai hliam anum bokani hanti tichuan tukina khan Gaza City a Sabra Bula Hamas lamin car bomb halo kamve boka ABC News in report an pek dan chuan Gaza City a mipui tam takom na huna he car bomb hi apok man trepa masa Israel sipai ten apua main an sut man hlawani tin han report ani Tichuan first phase bikatan in remna an siam thai beisei na haum tran tiratangin Yemena Houthis rebel southern Israel handon beitran ani The Jerusalem Post chuan Gaza peace plan chungchanga Israel le Hamas in remna han siam hi Yemena Houthis rebel south hian until laubernin ahriata in biak na ti thuan op tumin Egypt border ron pei antumani hanti Nizan zanlaya pel nu zingdar khatvela Israel e Egypt in rina border ron tarkatin Yemena Houthis rebel southern drone anon kapchuka maserang takin Israel Air Force fighter jet 10 zui ngalin border athen ma hian an kap thaman ane siren arik lo wangin mipui 10 zona tam takan naya mase IDF chuan protocol ang takin in biak na kalpuyani mekawang hian mundang atanga beina laka Israel venghim tur hian security hi sang takada ania chuwang chuan siren activate anilawani hanti Houthis rebel south hian in biak na kalai mek hi ti boi chu antum ngorviawin harriata drone masajok te katha kani tanga darkar khachung error aliam tia Houthis rebel south hian Israel e Egypt in rina border chu ron tarkatin drone dang hanon kap chok leta mase hei po hian poya khoi main Israel Air Force fighter jet 10 rang takin anum zui ngala Egyptian border hathen ma hian ka tha kani zui tabok ane tichuan in remna first phase si Israel chuan official in nem nge na halanai lawa Israel ayoa palai mediator 10 heta hian minglo ziak to ma sala agreement tak tak chu sign le nem nge alani don chawa hemitan hian Israel cabinet meeting chu voin tlai daruk hian an thukhom dona Hamas in an mikhren zongjong te ron chua zalena Israel ram anon thlen hun tur hi
ปะเทียนเนียมการเล่ทอจันเนียมอันนี้ไม่ทายาจุงเตเลอินเบียกเรมนัทกตูเต็นอินเรมนาฮันเลาเสียมตัวจูอิสราเอลสรการเขียนอาปมเลปมเลววอดมังอินฮันบุกโดนฮันเนIsrael Finance Minister Bezalel Smotrich chuan a party Religious Zionism Party chuan Gaza inka hai thutlung siam na thlop zong hian vote kan pe don lo hati heti role hian opposition leader Yair Lapid chuan mikhren zongjong chuazalan na tur inrem na thutlung siam anita hi alomani ti asoya herem na siam tu US President Donald Trump chu kolompuya aniaya Nobel Peace Prize don phu hi midang tu ma anom lawani hati Voin Chanudan ni Apple Nu Khan The Times of Israel in report tan pek dan chuan inrem na siam ani baise ni wangin niminatang Khan Gaza mi puita tran puina humanitarian aid lut chu nasatakin ti pun ania tran puina phurtu truck zanga somdon mai chu Gaza Strip le Israel crossing atangin tirlu ania nitina mi pui tran puina anthon lu thina in alet ni velin atamani in biak na lampanga hian boina neu chu halom chodon chawa mediator ten tun tuma inrem na thuthlung an pomchin po hi atak takin ti hlotlin vek ani thaingem ti chu lothlir phot mai tang